sa tigang na tiyak na potray lawang baya, ayat na mo na sa pirtuwa akong kano na sukat ka na ganyo ko, nilang aragan ng dengarono ka na kapilang kapragano suwara ko, makapagulalan ko na ng sayaruin, nagagawa ng pananadan. Sa tiga mo na Carlota, wala na diyan mo na ako dyan ko diola sa loko niyo na makanggay ka no maaf na napian yorang kan kaan naman yan na sa tumusuan na kutalay na malunggay sa pawin na budadaway niya. Sa tiga ka na sangkupan ko, dua pangadapan sa lumbabay ako, udah bumagang to kamargin sa ginawa ko, wari ko ispanto na rak na laduat tibirak na dyan sa lakaw ko potrilawang bae, na margaragaman pa man mga dat to mga bae. Umanyos ka mas sa iso, Princess Eleanor, aragamas sa miliin sa mipendulo na iyan. Kaya uman sa karamdaman, umalawan ng dailala. Sa tiga kanara niyo mula sa maginay, idawag ako makanusos sa lamang maliwanag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
أسنده بطوام يمينها Meri yang kelim sedunia nami kalam anayan Adia ya wasiraya inadi bini kahina siang korana ayan Sakayana ma'in hidat kumalwa kumayan Alayano na buruan ayang wawkulwag na tamasaya yang tahun raya hinabtah dikiyailakan Nakeriya yang ayo kini hingadilang yaim yaim Ada donodong wana usara kirahiya baisaya Orentang nabuat kawan akalingan sarap kaya tabaya bawa kaya pengampung hina kalaya dua umaya Abadera ini kaya gaya una dahira wana biayi dua umudera Araya saya yang sadabu dua kami robo maswa upayana Bibi saya pada elungahina somina agaibe Kata-kata kaya hingga kian wa